niyo legacy niko Uburundi bushaka kubana n'u Rwanda. Abantu bavuga ururimi rumwe niba ariko bashaka ko tubana, tuzabana gutya tuzabana gutya neza erega abantu bamwe erega ari ikintu abantu batumva. Yego, ikintu abantu batumva ni uko ku ngengabitekerezo y'amacakubiri ubu noneho nta gipindi, nta mama wararaye, nacira hanikubite, no gutana mu mitwe. turitegwa. Niba hari ikintu Mugabe navuze nkaba nzakomeza kugishimangira ku bintu by'ingengabitekerezo, na FPR ninabikora nzaza hano kuri kamera nyatabe, nta politike yo gushaka kubana neza n'abantu b'amacakubiri b'ingengabitekerezo ya Hutu Power. Ndabizi ko imaze gufata urwego rw'akarere, ndabizi yuko nigaragara rihari mu Rwanda ryo kwica abarokotse ariho rituruka kubera ko imaze kugira imbaraga mu karere. Ariko at this I advise to the government of Rwanda and all people in the positions of power yuko there is no negotiation, no politics mu macakubiri, turarwana. Yego, mwongeye kwirwa amahoro y'Imana abakunzi ba Nation de Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Bob Mugabe. Bob, ni iby'agaciro gakomeye cyane kubana nawe. Murakoze. Turaganira byinshi hano ku One Nation Radio, kandi turanyurwa n'uburyo butuganiriza. Niyo mpamvu burya tugaruka tutanyuzwe ntabwo twagaruka. So hari ibyo tuganira, nizere ko mutanyurwa amanuma. ntabwo tunyurwa amanuma. Ikinyurano cyo kunyurwa amanuma ni ukunyurwa ute? Kunyurwa vuba vuba. Twe ahubwo icyo ni igisobanuro. igisobanuro cyo kunyurwa amanuma ni ukunyurwa vuba vuba. Twe tunyurwa byimbitse bya nyabyo. So nyemerera tuganire. Mbere mfura nawe utuganiriza rwose. Iyo mvuga njyewe ndi kuvugira abanyarwanda benshi babantumye kunshakira Mugabe umumbarize. Hari topic tugira hano imeze nka filime ya seri, episode kuko ntabwo irangira. Ni ibijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabonye advancement mu minsi ishize y'abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bagenzura ibice binini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baraza banegera n'umujyi wa Masisi, twumva imirwano ikomeye. Ni umujyi uri mu birometero 70 uvuye ku mupaka wa Goma. Nyuma gato twumva umujyi wafashwe. M23 itangaza ivuga ko iri bucungire umutekano abantu bose bari mu mujyi wa Masisi nk'uko yawucungiye mu bindi bice bagiye bafata. Kandi hari n'abasesenguzi tuganira bakavuga bati umutekano mwinshi mu bice M23 yafashe kuruta ibyo biri mu maboko y'inyeshyamba cyangwa ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu igihari gishya gihari nuko byamaganywe n'Abanyamerika, byamagarwa n'ubumwe bw'Uburayi, bavuga ko ifatwa rya Masisi ribangamiye inzira y'amahoro yiyemeje. Abanyamurenge baravuga bati M23 igomba gusubira inyuma aka kanya ikarekura umujyi wa Masisi. Kandi abo ni bande babivuze? EU barasaze. Okay. Hanyuma kandi u Rwanda rugahagarika ubufasha bwose buha M23 burimo n'ingabo ziri ku butaka bw'u Rwanda. Ni ibintu bigomba gukorwa immediately. Ni biri gutangazwa na EU. Hanyuma ibibazo bya byinshi kuri iki ngiki bituma icyo buvuze. Leta y'u Rwanda ikavuga iki? Leta y'u Rwanda bamwita umuvugizi, ntabwo ari umuvugizi, ni umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'Akarere, ni Olivier Nduhungirehe. We yavuze ko rwose ibintu byatangajwe n'ibibazo n'imiryango mpuzamahanga bihutiye cyane mu kukondeminga ifatwa rya Masisi.
byafashwe na M23 bavuga ko ibi bintu byose bavuga bashinja u Rwanda gufasha M23 biba biri bias kandi bakoresha n'ururimi ruri simplistic bavuga ko u Rwanda ruviolatinga sovereignty na territorial integrity bya DRC ariko kavuga ko biri disappointing kumva ko mu bintu bivugwa badakomoza kuri izi fact yarondoye nyemereye nareba zimwe muri zo yavuze ko iya mbere ibice binini bya Masisi ari cyangwa byari mu biganza by'abajenosideri ba FDLR ari force y'abanyamahanga yoccupying territory ya Congo avuga ati and at no time have those countries condemned the permanent violation of the integrity of Congolese land belonging to Congolese community including Congolese Tutsi avuga ati ntabwo twumva iyi miryango ikondenaminga iyi mitwe ya FDLR yamagana ko bakwipayinze bari ku butaka bw'abakongomani kandi iyo ngiyo avuze ko ari foreign force ati it is as if Rwanda Genocide Force is more legitimate on DRC soil than the Congolese community that the former tries to exterminate avuga ati birasa nkaho uyu mutwe wakoze jenoside mu Rwanda ari ufite uburenganzira ku butaka bwa Kongo kuruta community y'abakongomani uwo mutwe ushaka kurimbura icya kabiri avuga ati ntago mwavuze ku kibazo cy'abamercenaires b'abanyaburayi boherejwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha mu buryo bubangamiye amategeko mpuzamahanga koalisiyo y'igisirikare ya FRDC FDLR abajenosideri ba FDLR CMC Nyatura abazarendo n'indi mitwe ndetse n'igisirikare cy'u Burundi icyo ntacyo murakivugaho avuga ati n'umuryango w'abibumbye umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'abamambure bawo bava muri ibyo bihugu biri mu muryango w'uburayi ati nta kintu bari kuvuga nta n'ikintu bari gukora ku bikorwa by'ibyaha biri gukorwa n'abamercenaires icya gatatu itangazo rya AU n'ibindi byavuzwe n'ibindi bihugu ntago bavuga ku bibazo byatumye aya makimbirane yongera kuvuka ari ibyo guheza abatutsi b'abakongomani bakoresha imvugo z'urwango bakorera discrimination na persecution atari ko izi community z'abakongomani bakomoka mu Rwanda bafite umurage with Rwandan heritage imaze imyaka irenga 1000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera imipaka yashizweho n'abakoroni abo bakoroni kandi ni abamemba b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ati abangaba bavuga ibi ngibi never miss an opportunity to accuse a movement dividing this community aba bakoze ibi ngibi ntibajya basimbuka amahirwe yo gushinja abantu bishyize hamwe kugira ngo barwane kuri iyo miryango yashyizwe mu kaga n'ibyo byavuzwe ruguru akomeza avuga ari nacyo cyanyuma ati nta n'ikintu na kimwe twabonye muri ibi byatangajwe n'ibi bihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga bavuga ko hakenewe ibiganiro bya politiki hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 ari byo bishobora kuganira kuri root cause impamvu muzi z'ibi bibazo bihari ati with a view to finding lasting solution to the conflict ari nabyo abona ko byazana igisubizo kirambye cy'aya makimbirane avuga ati uko bigaragara amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ashobora gukemukirwa mu myanzuro yise ngo ni quick fixes ati nice pictures and handshake amafoto meza no guhana imikono ati the infantilization of DRC leadership infantilization kumbaza seritari wanditse komeza or through the accusation and the blame game to the international community at the only serious approach taking into consideration the current persecution of Congolese Tutsi and the security threat against Rwanda as demonstrated by President Tshisekedi's bellicose rhetoric could significantly contribute to the restoration of peace in Eastern DRC and Great Lake region. Ntabwo ikibazo kizapfa gukemukirwa mu byanzuro yihutirwa mugomba kwinjiramo mu mizi tukareba kuri abakongomani M23 iravuga iki M23 yavuze ko itazigera
iva mu bice yafashe mu gihe impamvu zatumye ifata intwaro zitaganiriweho urumva icyo yo ivuga. ijambo ni iryo ubundi ibindi byose ni politiki ijambo ni iryo Mm. abahafashe bati ntabwo turakabagwa ntabwo twasubirayo Eh, ubwo se ikibazo ni iki eh, abandi bari mu ntambara z'amagambo na politike mm, no gushaka kunezeza impande zirwana mm, kugira ngo umuntu wacu umubebe wacu Tshisekedi twashyizeho ariho ararira reka dusora aya matangazo ariko narebye nta gishya kandi ntekereza ko Asisi. gufata Masisi kuri zone kuri santere ni ubutumwa Eh, kuri Tshisekedi uwanze kuvugana na M23 mu yandi magambo yo naho twari twaragusigiyemo imiyaga tuyikuyeho. Icya kabiri abo bazungu wiratisha ntidusubire inyuma. Masisi ni iwacu ntabwo ari iwabo wabo bazungu. Uzi inkuru zabaga hano mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, noneho umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi wavuze ko ugiye kugabanya imfashanyo bageneraga impunzi z'abanyekongo bari mu Rwanda, noneho bazajya babahereza 1,000 angahe ku munsi. European Union ku iki kibazo cyawo cy'ubuhunzi batigeze bagikemura. Cya kabiri hari ikintu gikomeye mu bintu byinshi Minisita Nduhungire yagiye avuga. Ese ahantu za Rucoro na Masisi ko bari hafitwa na FDLR bashije leta ya Kongo ukabona nta kintu batwaye, noneho aba M23 niba ariho bo bahari ahubwo bavogereye ubutaka bwa Kongo n'ubusugire bw'igihugu. urafata abantu ukabatwerera ikindi gihugu hanyuma ukabishyira ku kindi gihugu, ba nyiri aho hantu kavukire b'aho hantu ukabita ko aribo invaders, hanyuma interahamwe ziri Masisi akaba ari zo zahategeka zihari, no nta kibazo. Ubundi umunyamasisi n'umunyarucuro hamwe n'interahamwe ninde wakagombye kuba ari ku butaka bwa Kongo? Ninde akadusubira muri logique ninde? kandi ngo ari foreign force abo yes FDLR nose wari wabona Kongo iyita foreign force cyangwa amatangazo. none se utekereza yuko abanyamasisi n'abanyarucuro bagiye bahungira Uganda no mu Rwanda no mu bindi bihugu bahungaga iki? FDLR yari hamwe na CPC Nyatura. none se okay, hari confusion iri Kinshasa, iyo confusion Mugabe sinayikemura, kandi hari ikiyitera. Abayitera biyicariye mu mabiro akomeye arimo esi bazita gute, climatiseur mu mabiro arimo climatiseur bambaye amakositime y'ubururu n'andi y'umukara mu biro byo mu Birigi, nibo ba nyiri ibibazo babitera. Ariko boko baritwaza ubuhangange, ni nabo babiteye baciye imipaka. FDLR imaze ari ahantu imyaka itari munsi ya 30, ariko yo ntabwo bayita like they sound like FDLR has the right to be in DRC. Like kuri FDLR aho nimukoreho, ahubwo ni abakongomani kurenza abo banyamasisi na Rucuro bari mu nkambi. And I say no. And good enough, they are also saying we are not going back. Ahubwo niba arasakuza neza yaba bafataga na Goma
kuko na Butembo, umujyi wa Butembo, Rubero yararangiye, umujyi wa Butembo niwo ugiye gufatwa like next week, mu kwa kane kwa gatanu ndumva izaba zabaguye. yafashwe. Mm. Ese sinababwiye ngo Masisi irafatwa mbere y'uko uyu mwaka urangira Mm. yafashwe. Ahubwo bagize amahirwe buriya M23 yari igiye no gufata Goma. Urumva ahantu bahereye bayirwanya, barwanya M23 Masisi, byasabaga yuko bafata Masisi, donc bahereye ahantu habi, uriyo bisaba kubirukana, bisaba kubakubitira Masisi, ukabakubitira ukarabakubitira Nyiragongo, bikagusaba gufata Goma kandi utari bifite muri gahunda, kuko nta handi wafungira. Ariko M23 bakora strategic maneuvers, bafata Masisi gusa. Aho ikibazo gihari ni iki? MONUSCO ya European Union, iya UN iri muri Congo. SADC, ingabo za SADC ziri muri Congo. Abarundi bavuga ngo gukorana na FDLR nta kintu bitwaye, bari muri Congo. Abacanshuro bari muri Congo. FDLR iri muri Congo. CPS Nyatura iri muri Congo. Wazalendo bari muri Congo. M23 iri muri Congo. Twirwana iri muri Congo. Gumini iri muri Congo. Baravuga biriya ngo bakora iki? Bafatira u Rwanda ibihano se? Tujye ko warufatira ibihano, byatuma iriya ntambara ihagarara, ahubwo yakaza umurego kurenzaho. Aba bantu nibagane ku meza y'ibiganiro. Congo iri clear about that, yavuze ko bitazabaho. Oya, ntukavuge ngo Congo ari clear. Congo yarabivuze ko bitazabaho. Habyarimana se ntiyari yaravuze ngo ndazashyikirana n'inkotanyi? Ubahata umuriro mugashyikirana. Ni gutyo bigenda. Hati imiriro bo bonyine bagasaba imishyikirano. M23 kwanza no gusaba imishyikirano n'ibireke. Congo izayisabira. Leta ya Congo izayisabira, umuriro nubagera neza neza ku mutima. None se ukuri kurahari, uburyo byagenze no kugira ngo ikibazo kivuka ari imyanzuro y'Abanyaburayi n'Abanyamerika ko gukata imipaka n'Abanyaburayi, cyane cyane Abanyamerika ntabwo bari babirimo. Abanyamerika ariko tureke kujya ku mipaka ya kure. Buriya ufasha ahantu hari abakongomani, uhazanye FDLR ihirukanye abakongomani bagiye kuba mu nkambi z'impunzi mu bindi bihugu bituranye na Congo, wigize nka FDLR kubihari byumvikana bisobanutse n'ibyo bihugu by'abazungu, bagashaka kutwumvisha ko ari ibintu bisanzwe. Ntabwo bisanzwe. Abari Katare ntibisanzwe. Abari Masisi bose ntibisanzwe. Abari mu ikambi bigira ngo ni cade de place. Cade de place. Mpamvu yabakuye mu byabo. Yego. Kandi ari interahamwe. And European Union is quiet about it. FDLR looks like they are more Congolese than Abanyamasisi n'Abanyarucuru. And that's okay. No, it's not. Bagahaguruka ari uko. No, it's not. None reka tubyumvikaneho neza. Si ibyo reka. Ariko imiryango mpuzamahanga ntabwo ijya igira umuntu ubivuga ngo ibyo bintu si byo. Si ibyo reka. Ntabwo ari byo. Ntabwo FDLR, ntabwo Abanyarwanda bavuye i Kigali bagasiga bakoze jenoside, bagenda bakirukana Abanyamasisi n'Abanyarucuru, bakirukana abaturage bariya bagahungira mu bihugu bituranye na Congo, hanyuma FDLR ikigarurira ibyabo ikabaturamo. Umuryango mpuzamahanga ugaceceka, European Union igaceceka,
abantu bose hanyuma zamuzi zafata intwaro ukavuga ngo ya ngo ibyo bibangamiye inzira y'amahoro. Inzira y'amahoro yihe? M23 n'iryari bigeze bayitegeka kwicarana, n'iryari bigeze babwira Tshisekedi kwicarana na M23 basikanga kuko yafashe Masisi. Masisi se ni Washington? Masisi se ni Belgium? Masisi se niho abanyamerika baryama? Mushyigikira uburyarya. bavuga ko hari inzira y'amahoro. Inzira yihe? Iyari iri hagati ya Kagame na Tshisekedi. Bo nibo barwana se? No, ntabwo barwana. Perezida Kagame ntabwo arwana na Perezida Tshisekedi. No, I refuse to accept it. Hararwana abakongomani bakemura ibibazo byabo. None ubu ngubu ese ubu UN yananiwe gushyiraho komisiyo ijya kuri tere ikareba yuko M23 basikanyura mu ngabo za M23 ikavuga ngo aba ni abanyarwanda, aba ni abanyamasisi n'abanyarucu, basi icyo nacyo kikumvikana. None kuko Tshisekedi yavuze ko bafashwa n'u Rwanda kuva kera, anytime a Rwandan speaking Congolese yafataga intwaro kurwanya ubutegetsi bw'Kinshasa bavugaga yuko u Rwanda rwo rubafasha. Ariko do you know why? Bamanipulatingaga u Rwanda kubafasha gukemura ibibazo byo muri Congo. Bamanipulatinze u Rwanda igihe cya CNDP. U Rwanda, leta y'u Rwanda iragenda ibafungira nkunda, CNDP irangira gutyo. Bazi ko igisubizo kibonetse kirambye. Ndetse ku cy'imiryango mpuzamahanga wari ugikomeza unyihanganira ugura bihuza itinya gukomoza ku jambo kuganira kuri root causes, ku mpamvu muzi zitumye ari ibibazo by'umutekano muke muri Kongo kuko baraziyobewe se. Wese utekereza ko batazizi? Wese Perezida Paul Kagame ahora uzivuga ndanamwubaha cyane. Kuki yumva ko ari uzumva abazungu batazumva? Barazumva ni nabo bazitera, ntabwo babishaka. Kandi nawe kubivuga birabavangamiye. Kandi ukomeza kuzivuga bazagufatira ibihano. none endgame yabo ni iyihe? Kubona ibi bintu babishyushyamo cyane kandi dusesenguye nawe uburyo bari gukemuramo ikibazo ntabwo ari uburyo gukemura ikibazo mu buryo burambye. Niba FDLR bari silent about it bakavuga about M23, nta muzungu bafite uruhande. nta muzungu ushaka gukemura ikibazo. Biriya ni ukwifotoza, biriya ni ukurangaza abantu. European Union irabeshya yuko they are concerned. They are not. State Department is not concerned. They are hypocrites. Aba ni abajura mpuzamahanga. Ko bafite imbaraga to make things happen. Naba hypocrites yego ariko bafite power. Power yabo ni y'ubujura. Hari itandukaniro ry'umujura n'umwambuzi. Umujura gucunga warangaye, umwambuzi aza kugatuza akakurusha imbaraga akakujyana ibyawe. Abazungu ni abambuzi, ni ibisambo, ni ibisahiranda. Kiriya kibazo ntabwo bakiyobewe, si uko batakizi, si uko hari ubundi buryo bashaka kugikemuramo. Ntabwo nibo bahindukira bakabwira Tshisekedi bativuga ko ari u Rwanda, bagahindukira bakabwira Tshisekedi niwumvikane na M23, vugana na Kagame. Nitubona uvuganye na Kagame turamenya noneho ko ari ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Congo. Ubwo mwese turareba uburyo tubwire we Tshisekedi rekera gukora na FDLR, ariko nawe u Rwanda M23 n'umwana wawe. Oya, ubwo ya community y'abakongolese biburiyemo hagati. Kandi n'ubundi bazongera begura intwaro bibe ngo bibe mu myaka 10 mu myaka 20. None se ubu bazishyize hasi. M23 yavuze ngo ntabwo basubira inyuma, ngaho nibaze babasubizeyo. Ariko ibi ni ibiki? Ariko akagasuzuguro nako kararambiranye. Akabazungu bigize iki? Ko Biden yaje Rwanda byatanze iki? Yayize mu nyungu ze. Sizi cyari kimuzanye ariko ni ibyo ngibyo. Ariko reka mubwire, mu gihe Congolese community, until Congolese society take time to appreciate
peace, they will have no peace between themselves. Icya kabiri, until the philosophy of some Congolese thinking that they're superior than others and others are inferior. Abanyamasisi n'abanyarucuro n'abandi banyamurenge they are inferior. Ahubwo bo niba bashaka kubaho nibasingize ab'ikinshasa kuko ab'ikinshasa aribo superior ngo bazabahereza amahoro n'umutekano. Ntibishoboka reka. Until iyo philosophy ibaye completely eradicated, destroyed, and permanently and completely eradicated, Congolese will know no peace. And by the way, M23 uko igenda ifata ahantu ntabwo ikiri M23 yayindi. Hariho defection y'ingabo za Congo. Koroneli yarambutse ejo bundi yambukana n'abasirikare abijiza muri M23 n'abaturage barajyamo bakabarekura. Tayari M23 aho barimo kuvuga ngo basubire inyuma, actually M23 yashyize uwundi muyobozi mukuru wa zone ya Masisi, ya teritwari ya Masisi. Ubu afite teritwari ya Rucuro na teritwari ya Masisi. Niya Nyiragongo nibagira vuba bayifate bongereho za Ngome zasigaraye. Nimba ruguru barahari za Sake bariyo bazayisuffocating. None se teritwari yari hari mu majyaruguru ni za teritwari za Walikale birafitwe. Ubuse abadepite barigoma mu by'ukuri babeshya ko barigoma ngo bahagarariye ayo materitwari. Barahagarariye bo bajya mu nteko bakavuga ko bavugira ndetse Kongo kuki tumva yuko icyo ari ikibazo. Ubundi Kongo yakwemeye ko imyambaro yanduye bayifurira mu gikari n'ibyamubazunguka bizafata ubusa. Ubuse Kongo itari kwemera ko iyo myambaro yanduye bayifurira mu gikari gifite support y'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Tekereza ko waba ari we wese ufite support y'Abanyaburayi n'Abanyamerika abari kwibere. Ariko icyo kibazo nari kugisubiza ariko sinshaka kugisubiza. Icyatuma nkubwira nabi kandi akuba. Abo Banyaburayi ibyo batazanye, imbunda batatanze, abamasanare baje, icyo batakoreye Tshisekedi ni kazamo n'ingabo z'Abarundi, bakazana za Mayimayi, bakazana FDLR, bakazana SADC, bakazana Wagner Group, bakazana abandi b'Abanyaromaniya, bakabashyiramo n'Ababirigi, bakazana na Blackwater, bakazana byaraze, bakagura Sukhoi, bakagura n'izindi, bahora mu ndege bajya gushopinga ibirwanisho. Bakazana ngo abo bacanshuro ngo noneho ngo haje abakomando kabuhariwe ngo bigishijwe n'abazungu, hakigira bagakubitwa bakiruka. Uretse gushatse kumbwira ko M23 yonyine ariyo bashaka gukubita iyo coalition yose irimo n'abazungu. Nawe ntujye bagukubita. Nawe laje. N'ugwerekeje bakamukubita. M23 iriya ntabwo iri mu mikino. Erega M23 muracyayita ya kera yafashe Goma ikayivamo. Ya Tamineta. Ntaganda. Iyi M23 irakeba. Yabaga. Nta kinyi. Kandi na politike na diplomasi bari bafite cyagiye siyo bagifite ubu. It's a party now. It's a political movement. A military, a political military movement. Political military movement. Bafite Alliance Fleuve Congo. Barahari bananga. Bose erega n'ikindi bumve ku ya leta ishyirwa n'abazungu itazashoboka muri Congo. Ahubwo nibatareba neza African Union irishyira hamwe. Cyaranze ibyo ngibyo. Yakwishyira hamwe igakubita abakongo, leta ya Congo ikayikura. Kandi umwe mu member ba African Union SADC ashyigikiye Congo.
sadeke nta mafaranga ubemereye amafaranga ubundi zo bakora iki? sadeke iracyarwana se ko yagiye gutureninga yewe ingabo za Kongo. Buri muntu wese wananiwe kurwana abeshya abakongomani ko agiye kuba tureninga, bijabona akabyibonera. ariko icyangombwa ni uko agafaranga gakomeza kwinjira. Nabonye n'ubundi na SNDD-FDD yikomanga mu gatuza rwose cyeza misiyo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Misiyo zahe CNDD-FDD nta kintu kibarimo. Je sinzi ukuntu habaho ishyaka ry'abantu badatekereza. Baratekereza ariko abandi bagatekereza nabi. Oya, no gutekereza ntabwo batekereza. Ushobora gutekereza nabi ariko wagerageje gutekereza. Ariko ubundi se utekereza yuko jenoside ni ikintu cyoroshye? None se iyo bakubwiye abantu bakoze jenoside ukifatanya nabo aranze ukavuga ngo ariko niba twifatanya na FDLR u Rwanda ari rwo ruyireba ko iki, niba ari ukuyireba ko iki? Numvise Reveriya bivuga. By'ukuri uwo muntu uvuga gutyo aba yafashe breakfast. Do you understand the magnitude of genocide and the crime of genocide and your association with genociders? Do you understand the ubundi se buriya Kongo n'u Rwanda ni abaturanyi batazatandukana? Wowe utekereza yuko ushobora gushyigikira umutwe nka FDLR basize bakoze jenoside mu Rwanda? Ugatekereza yuko icyo kintu mwashobora gukora a political reconciliation kikarangira vuba? Oya, ntabwo cyapfa kurangira vuba. Ese icyo utumva ni iki? Ariko iriya mission y'Abarundi rirafasha Tshisekedi igafasha n'Abarundi kuko they are after money. Bari bafite ikibazo yuko Abarundi bagabye babagayo badafitanye amasezerano yaba ari bilateral, so barashaka kuyofficializinga kugira ngo bagere bilateral. Bayagera bilateral ariko bayashyira kuri standard mpuzamahanga. Bavuga amafaranga bagomba kugenera buri musirikare w'umurundi, famiye, insurance, biki. Ariko ayo mafaranga Tshisekedi yohereza abantu 5 bayazanye in cash, bayazana in cash i Bujumbura. 2 bavuye muri Central Bank, 2 bavuye muri Presidence, n'abandi bavuye mu nzego z'ubutasi. Bagaherekeranya amafaranga bakahereza Nkurunziza. I mean Neva nawe afataho makeya, igice kimwe akakijyana ku kibuga agahereza iyindi delegation yo guhereza Tshisekedi cya 10. Reka bayarya ko bashirira muri transactions avuye Kinshasa ageze Bujumbura, ariko ntabwo yaza mu mabanki. Arongera avuye Bujumbura arubashirira muri essence, arongera avuye Bujumbura na benzene, arongera avuye Bujumbura asubiye Kinshasa ngo cyancumi icya 10. Kuko ava muri Central Bank ya Congo, muri Banque Nationale du Congo. Ariko umubare agaragaza bitewe n'umubare w'abasirikare bahari n'abagoye ku rugamba n'abagize ikibazo, nuko birimo amasezerano ari bilateral. Akaza noneho yageze i Bujumbura ntabwo ajya muri iyo miryango, ntabwo yashobora kujya muri iyo miryango. Nta n'ubwo abo basirikare bahabwa byibuze n'icya 2 cyayo ngayo. So nuzafataho icyo gice akohereza nawe team igemuriye Tshisekedi amadolari iyo mu idolari in cash. Transaction iri hagati ya iyo bakise ngo ni intervention mission in Congo, transaction ituruka muri central government ya Congo yabo basirikare ntabwo inyura muri Central Bank y'u Burundi. Oya, muri bank. Donc transaction yakavuye muri Banque Nationale du Congo ikajya muri Banque Nationale du Burundi. Banque Nationale du Burundi hakabaho transaction. Ariko transaction ntabwo bashobora kuyikora kuko irimo a lot of corruption. So they bring the money in hard cash. Kandi birimo na record uje kubitracinga wabibona kubera ko boherezanyije. Abantu se nibagaragara nibyo baza bafite. Now akandi kantu buri iriya mission itangira, iriya mission itangira hari harimo na gahunda, ntabwo yari mission izwi n'igisirikare cyose cy'u Burundi,
cyari ikibazo cyo gufata abahoze mu gisirikare cy'u Burundi, abatari muri CNDD-FDD cyane b'abatutsi, bakabajyana hariya bakabereza abakomanda b'abahutu, just bariya bakanabicisha inzara, bakanabohereza ku rugamba nta n'ibikoresho n'iki, kugira ngo bikize ikibazo cy'abatutsi. Harimo ibintu by'ingengabitekerezo n'amacakubiri. Warangiza ukavuga ngo waba wariye lunch cyangwa wafashe breakfast, ibyo bintu ukabikora, ukajya no muri iyo scandal ya corruption zingana gutya. none se tugana ku musozo ko numva mu karere Uzi ikibazo gihari, Uburundi ntabwo buzimuka kugira ngo bureke kuba umuturanyi w'u Rwanda, bizabana iteka, kandi ibyo bintu tuzabyibagira. Kandi ikibazo nk'ikiganiro nk'iki ngiki kigiye kujya kuri YouTube, ntikizavaho. N'umwana wanjye n'umwuzukuru azumva ibyo abarundi badukoreye, yuko bashyigikiye abajenosideri. Muri make n'umusirikare wa FDLR nawe yanyaruka akaza akarasa mu Rwanda, n'abarundi babirimo. Iyo niyo legacy CNDD-FDD ishaka gukora, niba ari ishaka gukora. Turiteguye. Niyo legacy, niko Uburundi bushaka kubana n'u Rwanda. Abantu bavuga ururimi rumwe, niba ariko bashaka ko tubana, tuzabana gutya gutya, tuzabana gutya neza neza. Erega abantu bamwe, erega hari ikintu abantu batumva. yego Ikintu abantu batumva ni uko ku ngengabitekerezo y'amacakubiri ubu noneho nta gipindi, nta mama wararaye, nacira hanikubite, no gutana mu mitwe. turitego. Niba hari ikintu Mugabe navuze nkaba nzakomeza kugishimangira ku bintu by'ingengabitekerezo, na FPR ninabikora nzaza hano kuri kamera nyatabe, na politike yo gushaka kubana neza n'abantu b'amacakubiri b'ingengabitekerezo ya Hutu Power. Ndabizi ko imaze gufata urwego rw'akarere, ndabizi yuko nigaragara rihari mu Rwanda ryo kwica abarokotse ariho rituruka kubera ko imaze kugira imbaraga mu karere. Ariko at this I advise to the government of Rwanda and all people in the positions of power, yuko there is no negotiation, no politics mu macakubiri. Turarwana. Murakoze. Niyo solution ihari no kurwana. Turarwanira, turabipfa, byarangiye. Yego Murakoze. Murakoze.